Mari guna kinira turunta ibas kebaktian minggu ibas paksa enda ras kita lebih ertoto kita. Bapa si kuno ibas kursi kira surga. Tetap kel ikatan kami bujur man bandu Tuhan. Ibas penjaga kali Tuhan ngoka kami baci pulung. Ibas ingin enda. Maka perpulungan Tuhan GBKP runggun jakuta cane. Bagai KP radu kekelan kami. Maka perpulungan Tuhan i negara Jepang. Gai lakukan ibas paksa gendori enda emakap via Zoom. Tualah tetap si masu-masu kami kerinana. Segelahna ibas nguyatan ken Tuhan pe kami. Ibas minggu budaya ibas wari enda. Tuh bacika kami negahkan karena kata Tuhan. Sikin kari icetarakan ibas kemahan Tuhan pendeta kami kin ginting mergana. Ibas enda kerana Bapa pribal pas pribadi. Tetap kepentaran singazari kami. Kesaksi badia siringan ibas pusuh perhatian kami. Segelahna ibas kami ngalaukan karena kata Tuhan. Tuh enda jadi palas bas kegelun kami si tep wari. Tridah kami selaku kalak identitas Kristen. Mekap tetap jadi usihin kempak jelma sinterem. Artoto PKM Bapa nangdangi pendeta kami ginting mergana. Sikin kari ipakaikan Tuhan guna cecarkan karena kebenaran firman kata Tuhan. Demkel pengharapan kami Bapa. Maka kepentaran singazari, kesaksi badia sim perlengkapi. Segelah tangkas Bapa kais jadi surah-surah Tuhan nangdangi kami. Tuh enda baci lakon kami, ibas kegelun kami si tep wari. Bagai pe Bapa nangdangi kerina kekelan Tuhan. Baik serayan Tuhan, selaku imam, kata penaruh, bagai pe song leader, organis, bagai pe tim IT, ibas tengah-tengah moderamen pe. Tualah tetap si masu-masu kami kerinana. Sikin mot bagin guna kinira turun ibas kebaktin minggu kami ibas wari enda. Tetap kepentaran singazari kami. Bagai peksasi badai si perlengkapi kami. Sebab ija bas pelayanan kami enda. Makap terutama persembahkan kami. Guna kemuliaan Tuhan. Nambahi kini teken kami. Tetap nambahi kinirsaran kami selaku perpulungan Tuhan. Tengah-tengah GBKP runggun selaku cane. Bagai penandangi perpulungan Tuhan di negara Jepang. Ibarakan kami, kebaktin kami ibas beringi enda, reh kami ibas gelar si termulia, ibas gelar Tuhan Yesus Kristus, juru selamat kami manusia. Amin. Okay. Senina ibas Tuhan ta Yesus Kristus, selaku serayan Tuhan, ikatakan kami mejuah-juah ras selamat wari minggu, man banta krina. Man bandu kekelengan kami, si sekali enda dengar arkebaktin ibas gereja ta enda, ikatakan kami mejuah-juah, kerehendu, nabahi keriahan man banta krina, ibas benar kebaktin ta, mari dage, si dengkehkan momo, karena perdalanan perpulungan Tuhan bagepe rencana pelayanan gereja ta kubas wari sireh enda. Momo kebaktin live streaming pos PI Jepang Minggu 19 Juli 2026 Sada. Termna singikuti kebaktin Minggu 12 Juli 2026 pos PI Jepang via Zoom 30 kala, live streaming 100 kala, kolekte total seminggu eda buena 8 juta siwah puluh pitu 40 sada rupiah. 2. Petugas kebaktin wari eda runggun jalan Kota Cane, Klasis Kabanjahe Sukarame. 3. Minggu sireh si ertugas ema runggun jalan Katepul, Klasis Kabanjahe 3 Panah. 4. Pengkhotbah minggu sireh, Mekap Pendeta Jeffrey Alexander Keliat Emfil, Pendeta Tugas Khusus, entah pe Direktur PPWG GBKP. 5. Kencadung ibadah ngarap kami, ulamis kita darat ara live streaming eda.
Lid piga-piga hal momo isahkan modramen si barenda momota. Senina ras turang ibas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus. Bengket kita kubas minggu budaya si pemena. Armengka ukurta dengan si katakan bujur man dibata si jadi usihen orat geluh man banta. Dibata enggo ngukurkan dengan erbahan si mehuli nandangi doni enda. Itepana kita sentudu ras tempasna. Dengan niaturkena doni enda ibas kini ulin. Sehmaka sikap kel jadi inganta ras-ras dalani kegeluhan. Biak dia bata eme jadi biak ta guna lamp rengadi-ngadi jaga ngukurkan ras maba kini ulin nandangi doni enda. Arah kebak tinta enda, ate dibata persengeti kita mulihi, karena orang geluh, gelah kita cidahkan budaya yang geluh si mehuli, subuk ibas cara rukur pengerana ras perbahanan si bali ras biak dibata. Mari si puji Tuhan, ras kita rendeh. Ibas gelar di bata Bapa, si jadi ulu orat geluh. Ibas gelar anakna Yesus Kristus si jadi usihen geluh manusia. Ras ibas gelar kesah si badia, si mereka pentarn guna bangun kegeluhan si mulia. Perkuah ate ras dame ibas di bata Bapa. Ibas anakna Yesus Kristus, ras ibas kerembakan kesasi badia, ras kam krina gelah. Amin. Kai singgo idah kami, dengan i begi kami i beritakan kami man bandu pe, gelah kami ikut ras kami resada ras Bapa, dengan resada ras anakna Yesus Kristus. Amin. Mari
Si puji Tuhan. Pujin mandi bata si jadi usihen orat geloh. Di batanta nuduhken uga orat geloh si muhuli man manusia. Si tridah arah perbahanenna. Tuhan ngone pado nienda alu muhuli seh kalulina. I pesikapna doni si rontang jadi muhuli. Ia turkena pe perdalanan wari suari ras berengi. I tepana sinuan-sinuan rubia-rubia ras pe manusia. Ibahan di bata donienda metunggung kal jadi ingandu geluh alu muhuli. Lebih asasie i tepadi bata kam sentudu ras tempasna. Dingen idilona kam jadi temanna guna pekena-kena donienda. Lai pelepas di bata manusia geluh sisada-sisada. I jujur kena man manusia teman geluh dengan kade-kade. Gelah lid ingandu nehken kelengate. Nuri-nuri ras megi-megi. Gelah lid ingan manusia nampati. Ras pe isampati. Andiko seh kalulina perukurn di bata. Maka pujilah Tuhan. Pujilah ia arkiteken perbahanan nasi muhuli. Pujilah Tuhan rekiteken enggoi tuduh kena orat geluh si muhuli. Tetaplah iba syukurndu, maka kidekah kam geluh. La kam lupa perbahanan di bata man bandu. Turiken dengan ajarken man anak-anak ndu, rasman kempu-kempundu. Gelah turah ibas biak geluh si muhuli. Dikatakan kami.
Kinilang asupan manusia, geluh ibas perukuran di bata. O turang rasnina, ngoi tuduh kendi bata orat ngeluh si muhuli man bandu. Alu nepakam muhuli dengan mahaga. Adi isik siki pusura sukurndu. Enggo mendia perukuran di bata. Sing kuasai perukurandu. Bengket kita kubas paksa tenang. O turang rasnina, adi di bata lar ngadi-ngadi ngukurkan si muhuli nandangi kegeluhenta. Kugangen dia ketutusenta jagai dirinta, gelah kita tetap ngukurkan si muhuli man temanta manusia, bengket kita kubas paksa tenang. Mari dage tole siakuken salah lepak taman di bata alu ras kita rende.
menderita pengalami dosa. Tuhane perkuah dengan perkelengkap. La pedas siam rawa. Ia dem alu kelengate si tetap. Labo kami hukumna suwe ras dosandu. Labo yar balas man bandu suwe ras kesalahandu. Maka selaku persuruhan di bata, aku nehken kata naman bandu kerina singaku kendo saras kesalahanna. Dengan jera ibas dosa ras kesalahan dunari. Nina di bata. Bali ras ganjang na langit ibabodo ninari. Bagai kalme belinna kelengatena man kalak sir kemalangan man bana. Bagi dauhna itimur ibarat nari. Bagai mei pedauh dosa-dosa anta ibas kita nari. Bagi kelengate bapa man anak-anakna. Bagai kalme pengkelengi di bata kalak sir kemalangan man bana. Mazmur 103 ayat 8 10 telu. Mari si puji Tuhan. Pahan pujin ibas perpulungan GBKP Jalan Kota Cane.
Ibuat ibas padan simbaru sada Korinti siwah ayat 10 siwah seh ayat 23 kogeken bagenda katana. Aku bebas aku labo budak ICP, tapi ku jadikan diringku jadi budak nandangi kerina jelma. Gelah bancin terem kalak dan aku guna Kristus. Nandangi kalak Yahudi bagi kalak Yahudi aku. Guna nandatkan kalak Yahudi. Bagi ia patuh nandangi undang-undang Musa. Aku pe patuh man undang-undang gelah banci ia dan aku. Amin nape aku labo itro undang-undang Bagaimana pe nandangi kalak si lalit ibasia undang-undang Musa. Bagi ia ka aku, gelah banci ia dan aku. Sienda labo nuduhken, makalah aku itro undang-undang di bata. Sebab situ huna aku itro undang-undang Kristus. Nandangi kalak si merampok kini terkena. Bagi ia eka aku, gelah kudat ia. Aku nggo jadi bali ras kerina kalang, rikutkan pak sana, gelah banci deba-deba ia ku selamatkan, alu kerina dalin si payo. Sienda kerina kubahan, guna berita si meriah, gelah aku pedat bagin, subuk ibas dahinku, bagepe ibas pasu-pasu, berita si meriah seh ijenda. Ketuahan kalak si megiken kata di bata, dengan si make kenca ibas geluhna si teb-tebuari, haleluya. Ope dengar kita dengkehken kata di bata, mari ras kita ertoto. Terpujilah kam, o di bata kami, ibas kerina waktu, ibas kerina ingan, sebab geluh kami, ijapa pe kami, ibas pengatur kendu jine. Bujur Tuhan ibas warisi badienda, atan dengar kami nembah ras muji kam. Amin nagia melalui live streaming enda. Bagai pialu Zoom. Kelengate Tuhan persadakan kami. Kata andu lah terbatas sibas ruang ras waktu. Maka ngeranalah kam. Pakai serayandu jadi alatdu. Gelah kebenaran kata andu ngasup kami ngantu sisa, ibas gelar Tuhan Yesus. Amin. Bapa nande turang rasenina kekelengan Tuhan, subuk silit kita ibas ruangan rumah digital enda. Terusus pe kamana anak kami kekelengan kami, sing ikuti melalui Zoom, bagepe live streaming di Jepang, tak mungkin kuta, ija baci kita rasana anak tenda beribadah hari Minggu si badienda. Berjuah-juah membantah kerina. Kata di bata, rikutkan siniaturkan gereja anta. Buat ibas kitab Mazmur nari. Mazmur 104. Ayat 24 ayat 30. Mari raduras kita ngogesa alu antiponal. Ibenai karya 24 kerina kita sidilaki. Bagepe ayat 25 ialoi kerina sidiberu.
Mazmur 104. Mari si benaken kita si dilaki ayat 24. O Tuhan, Engkau melalakal si ilako kendu, donienda dem alu tinepandu, kerinana jadi kendu alu dem kepentarn. Nehenlah perkimbang lawit si belang, isin makhluk si kitik dengan galang. Ije merlayo lewiatan tinepandu, kapal-kapal pe erlayar ije. Kerina ia ngarapkan kam, gelandatkan nakan ibas paksana. Panganna isikap kendu, maka man ia seh besur. Adi itulih kendu gentar me ia kerina. Adi ibuatdu kesahna mate me ia mulihkan jadi abu. Tapi adi ibre kendu kesahna jadi me ia. Ibre kendu geluh simbaru mandoni enda. Sehijenda kata di bata. Kekelangan Tuhan ijadikan di bata, ijadikan na aludem kepentarn. Enda me si jadi temanta ibas minggu enda. Lid sada kepentarn, entah enda kepentarn sirehna ibas di bata nari. Tapi enda me turi-turin geluh. Eme kerana jadina manusia. Nina manusia ijadikan desken rebahan kue bolu. Tentu kam kerina pernanden tah maun rusurunge rebahan kue bolu. Sewaktu tahun baru ras ingat waktu-waktu tertentu. Nina ibuatna semacam tepung, maka tamana ku kencang goi aduk-adukna, maka ita makenna ku bas open. Timaina piga-piga saat, kepeken erkiteken melaun sa, maka yangkatna, bolundai meseng. Iya, meseng, gosong. Nina enda me kala Afrika. Makala Afrika bagi kakin biki miring kilat. Nina sinepasa lapuas ibas hasil si pemenenda. Maka iulihina alu cara dengan cara yang sama masuk ke nakaku open. Seiakapna waktuna, maka yangkatna. Inenna lampas sa kepeken yangkat, maka pucat. Enda menina kala Eropa. Kala Eropa. Ma agak pucat warna kulitna. Enda berbicara masalah warna kulit. Sinepasandai laka puas. Maka iulihinaka ibanding kena waktu pertama waktu kedua. Maka yangkatna ibu kana baso penari. Pas kal waktuna mejile kal pertasangna. Enda menina kala Asia. Si bagi kita enda pas-pas kulitna laka biki laka pucat mumna kala Asia nina enda gambaran kepentaran manusia si megatilah sempurna kepentaran manusia banci saja gagal kepentaran manusia sila kekal. Mulih kita kempak kata di bata rikutkan Mazmur 104 enda. Ija pemazmur mereka sadar refleksi kegeluhan.
nandangi kuasa ras kepentaran di bata, subuk ibasian jadikan donienda, bagepe jadikan laut simbelang. Di bata ibas kepentarna lahannya jadikan. Tapi teridah pe uga sini jadi kenae ngarap manbana, ngarap nandangi otoritas di bata. Kerina ia ngarapkan kam, artinya ngarapkan di bata, gunan dan kenakan ibas paksana. Jana ayat 20 haluh panganna isikap kendu makaman ia sebesar. Jadi kepeken kepentaran di batae lahanya pencipta ning kami dai, tapi memperdiatekan manusia. Kai si butuhkan manusia, kai sini butuhkan donienda. Ibas kegeluhna. Lahanya sie, lahanya kebutuhan kegeluhan. Tapi pe masalah kegeluhan si genduari ras pagin. Otoritas di bata nandangi kegeluhan ta. Ayat selanjutnya nina, ayat 20 siwah. Adi tulih kendu gentar meyakrina. Adi buat du kesahna mate mo iya. Jadi kerina kai sini ipikirkan pemasmur jenda eme kugasi tuhuna di batae erkuasa nandangi kegeluhan manusia. Kekelengan Tuhan kepentaran di bata lar batas. Tapi harus kasih akui bahwa kepeken manusia tinepa di batae pe gundari nggo kapentar. Ya nggo kapentar. Adi sidah arah media sosial bagepe arah kemajuan IT enda termasuk peman kam anak kami makabanci kita pulung sendah enda pe situhuna rekiteken ulih kepentaran manusia jine. Kaisi tersedia ibas saiti karena kaipe ngoka banci sisungkun bah Google. Karena kaipe ngoka banci sisungkun bibitu anta gemini ban aku foto sidik ras presiden dengan misbanna. Ban aku foto ras bintang film dengan miskabanna. Endam kepentaran manusia si teridah kita arah kemajuan aitindai. Tapi si perlu singat hebat gia aitienda, hebat gia Google, Gemini, GPT chat ras sidebanna. Nina ukuruku mahebat denga kange si irbanca. Ise sirbanca manusia. Nah, hebat kagia kita manusia enda. Mahebatan kange sinepa kita. Ise sinepa kita di bata rikutkan pengakuan enda. Jadi kembali situhuna kubas kepentaran di bata ibas kegeluhun ta. Epe berarti laka kepeken banci kita merasa hebat di tengah-tengah kegeluhan ta. Di tengah-tengah kegeluhan ta. Kita harus menggantungkan sepenuhnya bagi gambaran teks tendai nandangi kuasa ras kemuliaan di bata. Kekelengan Tuhan harus kepe si ingat. Bicara menjile kakin perupanta, menjile kakin maboge. Bicara ganteng kakin pe kita si dilaki. Bagi-bagi aku umpamana sidik-sidik pergantengna. Bicara bedakta parfumta kasih merim si merga kerina. Harus kange kita sadar
lid waktu na, lid limit na, kugagia jilena, kugagia ganteng na, jadi tengkorak kang bagi grina. Gelah ula kari, siakap hebat manbanta, banci siakap ngelakukan kaibe. Bicara belang kagia, galang kagia rumah tamu jile, pakai geranin. Akhirnya rumah silar pintu dekang. Bicara belang pe jumanta, akhirnya sada kali dua kange ngenca, jadi si kerajaan ngenta. Aminna gia mobil tamu jile, alpat tah kai ke deba. Tapi si terakhir kal si datasi, ambulan kal ngenca. Adi bage kaikin dalinta, lah bersyukur ibas kegeluhan neda. Maka kita merasa hebat kal. Merasa kita mampu melakukan sesuatu. Tempat-tempat kita lanai membutuhkan Tuhan ibas kegeluhan neda. Kekelengan Tuhan, arah kepentaran di bata, rekutkan pengakuan pemasmur renda. Marilah kita tetap tunduk di dalam otoritas di bata. Si Pino tetap kepentaran di bata sing kuasai kegelunta. Bali rasbas pengogen tandai. Maka Rasul Paulus ibasianahkan berita si meriah pe. Ipakena kepentaran di bata jine. Piga-piga pernyataan sini sehken Rasul Paulus si jenda. Nina aku bebas nge. Aku situna banci ngelakukan kaipe. Tapi nina kujadikan diri ku jadi budak. Nandangi krina jelma. Gelah banci enterem kalak dan aku guna Kristus. Gelah banci dan aku kalak guna Kristus. Aku tidak mempertahankan diriku. Amin nagia sekali lakal bagi ukurku. Tapi gelah kudat ia. Gelah kudat ia. Endam sikut lakoken. Aku labo itu kuasa. Undang-undang kalak Yahudi. Tapi aku bagi kalak Yahudi. Aku bagi kalak si merampok kini teken. Ras kalak si merampok kini tekena. Jadi adik kita ngemboh. Boh ninta. Malah boh kita jadi lembu. Tapi dia lembu harus kakin boh ninta. Adi ras kucing umpamana harus kangen dah kita meong. Bagika maka enggo banci jumpa rahasia. Bagem kira-kira. Tapi tujuannya emo gelah dat aku iya. Gelah terselamatkan iya. Gelah terbaba iya. Kubas kuasa di bata jine. Ya kubas kuasa di bata jine. Bagaimana kuakap kekelengan Tuhan, ibas setiap perjalanan kegeluhan ta, adi minggu enda gereja anta, memperingati minggu budaya si pemena, adi dah kami piga-piga hal prinsip kegeluhan kalak karo, enda pe situna dalam rangka ikuasai kepentaran di bata kuakap. Melalakal filosofi kegeluhan kalak karo sincidahkan bahwa kalak karo enda pentar. Ya. Kita lid semacam falsafah kegeluhan ta alu merga si lima tutur si waluh rakut si teluras terusna. Kuakap cukup menjilekal. Ibas kuan-kuan kalak karo pe gelah ula kita melantar kalabas kegeluhan enda. Gelah ula kita mekarus kal sik-sik lah lebe. Maka itin deseninaka. Janah si megati si lupakan. Lid kepentaran kalak karo enda. Igelari sumbang sisiwah. Ya sumbang sisiwah. Kai sumbang sisiwah enda. Sumbang perkundul. Perkundul be iatur kuga maka mahaman.
Labo asal kundul saja. Litka sumbang pengerana, sumbang pengenen, sumbang perdalan, sumbang pendahin, sumbang perukuran, sumbang peridi. Bagepe sumbang perpedem, rasumbang perpan. Krina lid atur ngeloh si mabai kita, gelah ula kita nilah arah dalan si muhuli nari. Epe merupakan sada kepentaran ibas dibata nari manininta ndube. Nah seharusnya minate kami adi bagai kapndo kepentaran nininta ndube sidengkehken ka si bumbuya luka tadi bata ma kita kalak Kristen enda kalak GBKP enda nggo double kali kepentaran ta nggo hebat kali kepentaran ta ibas sikap ras perbahanan ras perukuran ibas kegeluhan enda. Minimal kita mampu menata dirinta arah dalan sini tuduhkan di bata bagepe filosofi silit di tengah-tengah kalak karo. Kekelengan Tuhan si pepayo ibas kitab Jakobus, kitab Jakub ije ikata kena kepentaran sirhna ibas di batanari dalam arti guna ngaturkan sikap geluh sikap etista. Nina ibas Jakub 4 sentabi Jakub telu ibas Jakub telu i kata kena ibas ayat 10 pitu nina bagenda. Tapi kepentaran sirehna idatas nari. Si pemena eme. Bersih pusuh praten. Ngid erdame. Lemah lembut. La megogo. Dem perkuah ate ibasia. Dengan erbuahkan perbahan simuli. La rayo-ayo. Ras tangkas ukur, tangkas kata. Eme kepentaran, ku akap ngo include kale basumbang sisiwah, rikutkan siniaturkan nininta ndube. Janah sikap sebagai rupana, ijapa pe kita atane. Kamana anak kami, si Jepang gundar dahin. Adienda saja laku kendu, japa pe kam atan. Japa pe kam sukses. Japa pe ketandaan kam kalak sirkini teken. Warga GBKP, ku japa pe iya, tridah iya. Janah sukses kam, ibas pendahindu. Bicara jumpa kakin pe kiri jodoh. Jepang ena ya kalak sirkin itu kan kalah jumpa warga GBKP sebab ketedeh orang tuan takangen kerina ikutan nari. Maka tetaplah semangat ibas teruh perkuah hati di bata sehat-sehat kam kerina ibas ingan kedawan janah tetap kita ersada ibas pengarapan ras kini teken. Rikutkan kita kalak karo. Bagepe terlebih-lebih warga GBKP si malam menda. Ras kita ertoto. Bujur Bapa, i persingitindu kami alukata ras kuasandu kepentaran sirehna idatas nari. Perlengkapi dage kami kelah malam mate kami, ahatan kami, ijabah pe kami, ngeluh, ia turkendu. Ibas gelar Yesus Kristus, Tuhan penebus kami. Amin. Kekelengan Tuhan, marilah radukan kerina kalak sitek, ibas kerina paksa idonienda, siakukanlah kini tekenta ninta dageras ras. Aku tek mandibata Bapa sila sibar kuasana
sinepalangit ras doni. Aku tekman Yesus Kristus, anak nasi tonggal Tuhan ta, sejarah kesah si badia, tubuh dersyundang udanari, si sokliamen tergelar si Maria, sing nami kini seran, sangana perintahan Pontius Pilatus, ni pakun kuayu persilang, mate jenari kuburken, nusur kudoni kematen, petuluriken go keke basi mate nari, nangki ku surga, perkunulara kemuhun di bata, Bapa sila sibar kuasana. Jenar mia pagi, ngeranakan singgelu ras singgo mate. Aku tegman kesah si badia, janit sada gereja si badia, persadaan kalak si badia, pengalami dosa, kineken kula, kegeluhan sirasa lalap. Amin. Kekelengan Tuhan sepaksana kita ngendeskan persembahan pengatakan bujurta mandibata persembahan tenda eme melalui kiris bagi singgo isikapkan ibas layarta ibas kita nahken persembahan ta persingeti kata dibata manbanta oh senina-senina nginget perkuah ras kelengate di bata sini sekenaman banta. Kupindo man bandu, endeskenlah kulandu man di bata saja selaku persembahan singgelo, rekutken singen natena, sebab bagaimana harus nakam geluh man di bata, ersembah man di bata, sueras biakdu selaku makhluk sirukur. Seken persembahan ta aluras kitarnde. Pertoton sapata. Ngatakan bujur kami man bandu, o di bata kami, erkiteken liasa tendu, mejuah-juah kami, janalit buatan kami sada bagin, indesken kami man bandu. Alokenlah persembahan enda, gelah reguna kubas dahin berita si meriah. Jenari sitading ibas kami pasupasundu, jadir lipat ganda, guna kecukupan kegeluhan. Terpuji kam Tuhan, malam mate kami, ibas kami nerusi kegeluhan kami,
sebab padandu sempurna serta kalaman kegeluhan kami. Si pengasup kami tetap erlebuh man bandu mengakui otoritas di bata si tuhu-tuhu. Bapa sini surga, toto kami, nandangi kerina kekelengan kami, anak-anak kami, si iutus kam, erdahin i negara Jepang, oh Tuhan berbagai-bagai, curak kegeluhan, curak perukuran, juga bersosialisasi ras teman, bagepe ras ingan pendahin, ras pinpinin ras sidebanna, bre maka alu kepentarn sireh nai surga nari, ketandania sebagai kalak sir kini teken, mulia baserdahin, meriah kalukurna, bagepe meriah ukur pinpinenna, tambah-tambah rezeki kemalam menate sireh nai bas kamnari. Pedau ukur kalak sila muuli, pedau kuasa-kuasa kegelapan, ibas gelar Tuhan Yesus, geluh na kerina emo di bawah otoritas Tuhan. Bujur Tuhan, ibas karya keselamatan, singgo ibreken kam, nandangi kerina anak-anak kami, radukan ras kerina orang tua, keluarga sini tadingken ibas kuta masing-masing. Tuhan si masu-masusa, gelah berita ikutan hari pe, berita menjuah-juah, berita dem kriahan ukur sirbahansa, tuhu-tuhu anak-anak duenda pe kerina, erdalan ka, erdahin ka alumuhuli. Terpujilah kam, oh di bata kami. Pagepe Tuhan, kerina perpulungandu, ibas kerina paksa kegeluhan Pak Saenda, terkhusus perpulungandu, GBKP Jalan Kota Cane, singgo banci raduras kami ngelai kam, arah ibadah kami live, ibas berngenda, Tuhan si masu-masu, anak-anak ndu, singgo nehken puji-pujiin, ibas kebaktian nenda, tambah-tambah kemalam menate, tambah-tambah keriaan, tetap ukurna ngikutkan kam di batas si tuhu-tuhu. Anak-anak kami sikitik dengape, Tuhan masa depanna ibas pengatur kendu, gelah baji, belin pagi ia, ibas pendahin nape muhulika, janah teman geluhna, persekolahanna, kerinana, Tuhan kap singatur kenca. Terpuji mulia kam, radukan kerina kami, singgo ikut buat bagin ibas ibadah hendape, meriah kalukur kami, malam kalate kami, sebab ikejap kami, guys sini lakukan kami warienda, emu jadi persembahan kami, persembahan simrim, simuhuli ia kap Tuhan. Adibas paksana, sirang kami kari sadar sedebanna, Tuhan kasih nemani kami, ibas kami istirahat berngenda, tenang kami, ibas warisi pagi, alokan kami warisi baru, guna nerusi kegeluhan ras pelayanan kami. Bagem Tuhan, alokan kami, alu meteruk ukuri pindo kami, ibas gelar Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Marilah raduras kita kerina guna nehken perpadanenta mandi bata. Turang rasenina, enggoi tepadi bata kegeluhan dunia endalu muhuli, i pekenana kam, ibas orang ngeluh sir kawitan sada rasidebanna. Kristus, si jaga kini ulin geluh, si enggo ia turkendu. Di batang kuhi kam malu kepentarn, guna ncidahkan orang geluh bagi ia. Ngin ngekam geluh bagi biak di bata, si ngukurkan si muhuli mandonienda. Oh Tuhan, arpadan kami jagai geluh kami, guna jadi usihen ras nuduhkan orat geluh si muhuli. I pelimbarui kami diri kami, gelah reh pentarna kami, cibalkan kekelengan nandangi teman kami.
manusia ras tina pandu si deban. Kami pe erpadan, guna nuriken ras ngajarkan orat geluh si mehuli, man si nursur kami. Marilah si pepaguhi perpadanan taman di bata, aluras kita rende. Surat Yesus bangku Kesinasal tetap Keluh bujuras mahuli Singana tena Kesinasal tetap Dan sini surat Yesus Kesinasal tetap bersinasal. Surat Yesus Kristus mendaging geluhku Bahaga turang senia si sampat sapata Sinar terang dan sini surat Yesus Sinar terang tetap bersinasal. Bertoto kita bagi niajari Tuhan Yesus ninta ada geras ras. O Bapa kami sini surga, gelarndui pebadiamin, relamin kini rajandu, selamin pratendui bas dunia enda bagini surga. Preman kami nakan cukup bas waris sendah enda, alami salah kami, bagni alami kami salah kalak kempak kami. Olamin kami babakam kubas percubaan, tapi olangilah kami dursilat nari. Sebab kami simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, si dekah-dekahna. Amin. Kekelengan ni Tuhan, berkatlah kam ndalani kegeluhendu, si meherga, ilebe-lebe di bata. Alu tetap nehken kekelengan, dingin kehamatan, nandangi krina, tinepana. Guna jadi gegehendu, alokenlah pasu-pasu idur di bata nari. I pasu-pasu janah ikawali di bata kam. Siang ayo di bata ersinal sal iba bondu. Janah melias atena ngenehen kam. Itatap di bata kukam. Janah malam matendu ibahanna. Amin. Mari kekelengan Tuhan, ras kita ertoto kita. Bapa si kuno libas kursi kerajaan surga, malam dengan meriah kal ukur kami Tuhan. Ija ibas minggu budaya endape, ngoyatankan Tuhan pe kami kerina perpulungan Tuhan. Radukan kekelengan kami ibas pos PI i negara Jepang. Gia ibas via Zoom, entah pe live streaming ibas wari enda. Tentu lah mengurangi makna
ibas kinersaran kami, guna penagih puji-pujian kami, simagajangna, guna kemuliaan Tuhan, bagai pe guna negahkan karena kebenaran firman kata Tuhan. Ija Bapa kepekan janji Tuhan nang dangi kami, kepe kerina sinasalit di batas sinjadi kenca, dem alu kepentaran. Iba sienda kerina Bapa dem kel kepe pengharapan kami man Tuhan. Segala Tuhan tetap simasu-masu kami. Ibas kepentaran sim perlengkapi kami. Tentu janji Tuhan datkan kami ke gelun sim baru. Janah bacika endai dalam dengan kami. Si mehuli, si sentudu ibas perhatian Tuhan saja. Bapa seringan ibas kursi kerana surga. Artotope kami Bapa nandangi kemahan Tuhan. Sikinda ipakekan Tuhan. Emakap pendeta ginting mergana guna cecarkan kerana kata di bata. Ibas yang kerana Bapa demkel pengharapan kami. Tualah tetap simasu-masu pendeta kami rikuras norape. Terkhususna ibas pebelangkan berita si meriah berita Tuhan pe. Tetap kepentaran singajari kekelan kami. Bagai peksa sibadia sim perlengkapi pendeta kami enda. Segelahna Bapa retremna kape Bapa. Guna datkan emakap singena ate Tuhan. Bagai pe berita sirna ibas gelar Tuhan saja. Bagai pe nandangi anak-anak singgul pelimegan Tuhan ku tengah-tengah jabu pendeta kami pe. Baik i tengah-tengah jabuna pe. Bagai pe singgur dakin. Bagai kape sipaksana bas perkuliahan pe. Tualah tetap simasu-masu anak-anak singgul pelimegan Tuhan ku tengah-tengah jabu pendeta kami resnora pe. Segelah terida Bapa kekelangan kami enda tuhu-tuhu jabu si sempabu. Jabu jadi usihan kempak jelma sinterem. Ada tambah-tambah kesehatan bagai pe rezeki. Bagai pe Bapa guna kini raturan dai bas kebaktin kami enda pe. Artoto pe kami. Baik serayan Tuhan selaku imam. Kata penaruh. Bagai pe song leader. Organis. Bagai pe tim IT. Bagai kape nandangi perpulungan Tuhan. Sikindai pakaikan Tuhan guna penagih puji-pujin. Emakap perpulungan jabu-jabu pedesta. Emakap ibas GBKP runggun sang kota Cane. Ras krina kami Bapa simot bagin. Tualah tetap simasu-masu pelayanan. Pendahin bagai pesimpar pasu-pasu Tuhan ku tengah-tengah jabu. Segelahna tetap kami baci ngukuri simuhuli singena ate Tuhan saja. Bujur Bapa isakan kami. Ibas gelar siar kuasa. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus. Juru sama kai manusia. Amin. Amin. Ya. Okay. Setuju.